Adwadifo bi a wo hono mo a wo firi wa fiefie ekọ kro no monten so bia ya wodi dwa no kodi dwa no de adehwede mu oden eto mpanimfo a wo mo hwe eye akwaneabade ho nsam so nim so strada bases biti sa yarolo onfa bi mra sante mantem mo sanse se dia santefo si twa wo mo abepa no bia ye dura dwumra ana se demu no obeje 5 cedi dura dwumra se 10 Ghana opa afro opeja bonso ogira ho no pai na wo mo akodi dwa ba bre wo so afro kofi na sanse mate peso obudi buka tenti no ogira tenten sa so be wiase no de be ya ne so obefro no akofi wo se no empemanimbo na trotro drivers eji wo mo no ha dwen pa eya na trotofo no epedwa mo bonum ekosoro sika abribio mo eje no na mo de kakra atoso ennam se opentem akofi enti na di se wutua dia san dia wo mo pese fan loro fan wo mo pese wo increase no like 3 cities somebody extra 3 cities and now 4 cities that it's any problem wo mo bus free to Pechi Sandwich ICS but yenya one the omuni bus to be abekwaya na say anya kwanta any problem it say future no yenya bus ebedu bekwaya every day be ebenya de anka ye ni beje edre no fire ba 5 cities 4 cities edre nyumra wo mo lodu 7 cities ebo so mo lodu ni run about 3 cities ka ba kon this of conference at lokodru Kenya wo mo lodu stage anshan no mo lodu sika ba kon wo mo buye pa ji wo mo hwe no mo kam na ye na Ghana ye bre abaka sene ba wa ye mfro wo ye problem na abaka no ide be na ye bedu fi ye pete na ko ye duane eti abaka na ye hweda mfro se wo hwesu ene ban a trotro drivers ni bi ede na dia nanka ayalolo no ene beboa ye pa nanso ennam se Kumasi sei bia o mbegina afa nipa no akwakwaya asɛmti no emma wo madwuma no edin ye pa branch manager adema BRT ayalolo Owura Samson Adula bi echirema na bus no ehu hia pa because bus net mi fa nipa ekodu makomako be 86 as sankrofo we ina no omu ina ko join even mini buses na fa nipa 14 na it means say abribia no obewo more congestion e wo ye kwan no so it is say the adwene eboa ama bus adwuma no akoniye na dia patronize bus na ebeboa me reduce traffic situation na e wo ye kwan so it yesre timamufo ene trotro for na wan say omo hu se bus no so ababe stay na eboa kromu ma niam so ekoso enti omu ina mfa obuo ni die ema ye hunye ina ye nya adwuma ne mfa tukunimdie embra Keme any World Bank for edin kita ho a me no kasai ehwehwemo mu be ye no adana di say ombeboa amianya akwan wo Kumasi a ayalolo no be fa so Owura Adu Elabi echirema se ya no ye hu se bus ya ye ke ne trotro ni na pre ewo ekwan baako so ba bia ye gina load ye nyina ye pre ewo passengers enti ema passengers ne kra ho kire omo but eni da so ewo ho eni anigi ewo mu ni se KM mpanifo eni aban eni World Bank back together the project bi aba ye friend BRT eno no omo ba be design ya kwan foforo amayen na bus na nya onunko ane kwan a obefa so edi na adwuma na eba ne sa ebema ye bus no adwuma na timi etumpon obi so kofro ye bus na onya delayance wo kwan so enti ebema patronage ne so akosoro na ma ye traffic aye wa de bia ye headache no eso ati abafom nana awuku dencha